bocah pantro bulan sekalian, mau bener sidang pamati. Sekutabi boleh nuju ke keraton Marta di Pura. Ramayuda, selaku Mahapati Keraton Martadipura. Kami astikaikan atas perintah Prabu Pramangkuswara. Sobat teman sekalian, Keraton Martadipura membawa sidang pelanggian. Brahmayuda, selaku Perdana Menteri Keraton Martadipura. Ini sekalian teman-teman sekalian, Keraton Martadipura secara mula pemanggian. Ini seko kaki ngadep unggulah pemanggian Keraton Martadipura. Buka mas bernama Sanda. Mula banyak matur sebu sakalan kau. Kira mas. Bila hari kau. Mula makompol di kasasarengan. Kangku abak rempak itu serang Gusti Prabu. Setelah itu Gusti Ayu. Rameswari kabadaan elang Keraton Martadipura. Bila mula perlu pendapat tiga deh mas. Kangku rempak elabang gedik semantra deh mas. Menabi pendapat bukan kau lega mas. Saat sebagai raja pun Gusti Prabu Amangkuswara elang. Bukan kau ekota sebagai regan bantai Keraton Martadipura. Oke bagus. Tadi tojo sampai lalai. Amar gimana apa itu mas? Raja pun Prabu Amangkuswara muntah semua. Bukan kau sering pancingan. Jok sampai abang buku Keraton Martadipura mas. Bagus. Ilana, tiga leban bulan keangkui nyare benar Prameswari. Ayo mas, sok apa benar orang satu jana makur sare atau berdiri keluar dari Keraton Mojopahit, sehingga benar Prameswari. Tak segan keangkui motong serana, bekal eknok ketok dek mas kurang lebih. Resta sesuatu pendapat dibuat pancingan tak mas. Menabi beda orang sengal beda Raja Epon Prabu Amangkuswara. Selain bukan agak selain belah kayak mas. Bila dari kau tahu sangat pejakin boleh aku ini nuju pada nyari Gusti Ayu Prameswari. Ngan pencilan tak mas. Bila gitu ya.
sejelas rencana naratif. Nikah dia pak kagak emak. Corakna dia area perbatasan Bapak. Terus katipun apa tin? Lorok tente ke sokona panjenengan tin. Rasana teng teu kesokona sengkok cokopkeun dina Paman. Terus Mungkin Paman. Sengkok tapaki kenangan dina kalau bentar tanah sengkok. maksud epon kemungkinan panjenengan apa pangeterona panjenengan mik bola bedenengi kata maksud epon panjenengan. Jadi saya ke maksud sengkok. Moncet lakar tujuana otamu pami pikiran epon panjenengan sapaneka ngireng panjenengan kok mik istirahat sangat josin. Oke, Pak Din. Cekun perak ajaran dari Singosari ke perbatasan buat ngecak epak. Wah, parah 15 kilo, Din. Parah 15 kilo. Nih kapan kamu deun kepak lapar pada podo, Din. Aja kaki Paman. Masa pun aja tak turun kat dia cinggal. Istirahat istirahat. Pada orang nang perbatasan enak. Coba atanya jalan keraton apa kok lalu pada ke keraton tak rendah. Ni kampian dumun lupa kanya mana karaton najo. Ya coba atanya dia rat terus sana jalan perbatasan Flores dia mah. Pokok pun atanya tembus jalan ni ke kamar. Iya ndak. Hey! Nengen. Ben, nih ada orang gue bini. Kedua. Kamu bini. Pas aja lu nengi alas. Terus. Tanya arti orang takok iya tepak pas kering orang Keraton Martadipura Maman. Jadi orang Keraton Martadipura Maman. Langsung kentong Maman. Siap. Pokok mon tepak dek kakaraton apa? Martadipura. Siap, kakak kudu gentong. Iya Maman. Iya. Orang bini. Apa lek? Ya hekarakan lek na yo. Mak nyaman lek-lekan. Bok naria. Abareng kancana. Neng ialas. Apa tujuan awakna? Kocak orang go bini. Engko angguna musuh tiajeng loncolonan bodo sesare kak. Nyari apa pola nyari kaju? Nyari jalan, area jalan donjo tembus sedek emak kak. Oh, Arya nyari jalan Ria. Entek lo. Maksud coba nasi kocak nyari jalan. Ada tujuan awak nari ada emak ah. Bodo sesare kok. Bengarte mik pola. Hah? Gini kan nyari jalan tak Nadin. Pokoknya pun bodo sesare nah. Bah, iya mik pola engkau orang ratin juga kakak. Arya bodo sesare kia. Nggak roa. Mik pola. Kabul. Apa? Jok mun semunan kok. Seta. Engko wala mentara resarian kia. Jok tak mun semunan kak. Maksudnya apa na borem aja dah. Jeng, anto hulu. Masa pas boleh terus terang lah Jung. Iya terus terang cuma barang apa boleh endang. Katempeng mbak nasalah jalan. Pas lopot kata cuana. Apa tak elang mbak naban sengko endang. Ini kacung pula siapa boleh tidur tako. Abala nyari taretan gua endang.
Ya, Apa, Kak? tujuan nabo di tengah alas kaki apa? Nyari taritan nanti ajung. Kan Roni Roy kan? Mbak, lari ya. Engkau udah pakai alas nyari taritan. Mbak nyari taritan kia. Engkok ri ajolen sampai depak denak nyari taritan nanti ajung. Anu kamu pada rencana nanti. Apa paman? Dan kula atau ada kamu. Saya mau bini tong. Beri alas nyari taritan. Kudu kan nyari taritan panjenengan juga. Pola lah tempat anak gitu. Sing jadi orang saya saring kok. Bawa katanya aki dulu. Antos gelo. Pas moro-moroan ya. Mas, Leres. siapa tikanya mana? Mbak napa anyak tanya enten kula panjenengan tak kenal. Kirim bini. Aneh. Mana ya deh? Tika napes saremak katos tika ani kode pak katengah alas ani kode mas. Nyari taritan. Penting dek panjenengan. Hah? Anape? Maknya tanyaan penting saya kira kangge panjenengan. Aneka, maaf cangkolang jo. Aneka penting, asal bapak apa? Bagi rencana apa panjenengan? Saya hendak dinikah pada. Sama. Panjenengan nyari teretan, aneka nyari teretan. Sanyatana bula aneko juga nyari taretan dek mas. Kan? Taretan tika laki nape bini gitu. Taritan ten kula kak dintol orang laki. Ananging saja kemulai ten kula selaki kanak. Sampai lo pada karo pana cek cara pasera. Kula tak ngonengi. Hah? Mereka ngagungin taretan lalaki. Saking mulai kikanak kantor samangken nika tak oning karobona cara napa. Paman, coba pareksani orang gini jadi ya paman. Napa nih periksaan nih? Tepak ketia jengah jadi ya paman. Kau lah kena laki jeng. Kau lah aman. Aman. Engke. Prameswari sengkok paman. Apa paman? Masih bener ya, Tim? Apa paman? Taritan hari ya, aneh. Iya. Prameswari yang mana? Yang kau lah tangan, Tim. Nanti yang Ria. Tika cek kok ngaku prameswari dek mas. Lah, bener. Pasera seko ngako Karena paman. bula aniko nyari badana prameswari dek mas. Asabok kenapa sih? Cuk partai aja. Nyama banyak pado. Punya pada paman. Pado. Anapa-anapa? Panjenengan asare pasir. Nyatana bula aniko nyari badana taretan dek mas. Pasera saya sare taritan. Prameswari dek mas. Cie. Panjenengan jak kok ngako mak ngocak kaula seko ngako. Ken. Bener tak nak alek, nyama banyak pada. Nyama banyak pado. Bola keria paman. Tapi kau lah lebih tenang, sebab prameswari kedua, beda tandona. Siapa? Prameswari. Oh, iya tak pada mun prameswari bi prameswari paman. Prameswari. Wah, aku buat tak. Malah. Paman, Eki. pareksani orang bini jadi ya Kok paman. nama jet lakar tengan ka Prameswari. Prameswari. Bodoh tan banyak nama nak. Beda tandona. Coba tingku. Pane ngangkok mulai kika nak singan cubun mbak nak. Coba tingku. Cangkolang boleh ceng. Araba? Katanya gelo. Maksud tu nggak nikah jeng. Panjenengan leres nyamana Prameswari. Prameswari. Saking kaula nikah benih pas parcaja kamben nikah taritan rajin. Sejelas taritan rajin nikah ngagungin tante sebeda ning ibu kika. Bok bener napa punten panjenengan nikah ngagungin tante. Pane ngak. Kau lo mulai ki rajo sampai kini. Ropot. Mulai. Panjenengan nikah mulai ki piyok. Mereka pete. Kau lo singan cung. Ai paman. Mak tanya tante sebenarnya mak corakna bener mas ya. Kau lo seoni. Kaula nikah berat katanya. Bok leres sao kamu bok bener panjenengan nikah ngagungin tante sebeda ibu kika. Tante banyak padu cung. Coba tengku paman. Jong,
Sapa ora bener. Tak yakin. Bukit kebone tanda cenenga. Nyama bener pon. Nama bener. Coba entar gua TV. Tak tahu di lima. Tanjana nega, kaula engan. Tanjana nega, telang sentung raja, sentung gini, Arab begini. Engkok tangan mama. Iki. Mas. Sapora udah kata kali Mas. Udah pamit kata Kak. Udah cek teruna ning gue deh Mas. Tanjuna tikar. Ngereng olah tidimin kamas. Berdimat kali Mas. Kita dari tanah bunda. Oh, Prameswari kamas. Aduh, akor. Puan panjenengan tarikan kaula kamas. Anu sapati. Nyata na bula pacet nyari tika deh Mas. Pada di mana tika senyata na deh Mas. Kamas. Saporatun kula da panjenengan. Apa samula salaki kanak kantos samaken kula pangki kamas. Tika tak usah sapora kamu deh Mas. Nyata-nyata kula ngajalani kalero da panjenengan kamas anu sapati. Anak apa nih Mas? Sengkana panjenengan ngonengi kamas. Sajelas panjenengan tak kira suka dan kaula. Sajelas panjenengan sedih dan kaula kamas. Anak apa deh Mas? Bula pakun sayang, eman Mas. Bula tak andi taritan boleh deh Mas. Ini cuma tika taritan itu. Betul kula makin tak katibian boleh kamas. Artena tika aniko ampun keluarga. Otabena tika aniko pun alaki deh Mas. Alaras Tak anak deh Mas. Karena tika aniko ampun dibesar deh Mas. anangin panjenengan ngonengi kamas. Orang laki kabilang sehat dan kaula kamas. Siapa lagi nak tika deh Mas? Acara nasa deti sama tora da panjenengan kamas. Pun aturaki deh Mas. Aturaki deh Mas. Jaya Kuswara kamas. Boleh apa sih? Kenapa bula aniko tak salah ngerang deh Mas? Otabena bula aniko tak salah ngiding deh Mas. Prabu Anom Jaya Kuswara senyetani Kanjeng Rama kan epu kamas. Kadito minang kalaketen kaula kamas. Prameswari. Mak bisa tika aniko Kamas. Kusuma deh Mas. Sapa ora tira panjenengan kamas. Di mas sabe tika pekira. Di mas tika sabe akal lah deh Mas. Kamas. Nyata-nyata kola tak neser, otapa tak cinta kamas. Ananging pon dari paksaan dan kola kadinto narema badana. Laketan kola kamas. Berarti tika aniko akabin kalau orang laki keniko tika aniko karena terpaksa deh Mas. Halaras kamas. Kenapa sih ketilataran deh Mas? Sengkanatan kola tak narema tun kola cuka nesetan na ay pak ada sarang Kanjeng Rama kala benepu kamas. Kurang ajar Kuswara. Menikah Din. Prameswari, Halaras. kita anak deh Mas. Nyatana tika aniko alake karena terpaksa deh Mas. Anang ini berdisetong si etiti pakia ketika deh Mas. Yang kelihatan mah. Kenapa kadinto kamas? Anikos salendang selendra deh Mas. Namung tika aniko rakku bernas lendang aniko cepat aku ke orang lain deh Mas. Saya berhak leku
selendang aniko pun cuma budak lebentik kali mas. Kalau mau selendang selendra aniko beda tangan orang lain mas. Bebaja sebekal teh beda mas. Laras ka mas. Pontare beda mas. Kita anak beda mas. Sanajan jika aniko aku pol kalaban rek orang marta di pura di mas. Nanging setong di mas. Kajing ramah kajing efu di mas. Kamas ano sa pati. Anyong natan ko na panjenengan. Nyata natan ko lang takwat ng ikraton kamas. Noro adan ko na kaluara dari keraton noro panjenengan Konde. kamas. Karena tika aniko belum beton ada mas. Tika tak usah kau betul. Tenang tika di mas. Tika sanoto aniko nak berenak selendang selendra di mas. Aniko si bekal malung berenak tika di mas. Alaras. Anang panjenengan pati ka di mapole kamas. Gula abali ada kasmusari di mas. Paman. Karena naya are kalaban sengkok latapang tika tia cunga paman. Beras, Mayu abali kasmusari paman. makin diem. Masa dia jenggak dinto etika dekat TV neng ialas dia. Ya tarap paman. Tak saboter. Malah sengkok lebih tenang kalau mau ya area tia cunga katibian paman. Terus Karena kok yakin paman. terus Tia cunga iya bengal. Ben tia cunga rea tak kerben sarumben paman. terus katipun apa kento kan raja epon udah anak memusuhi tanah epon panjenengan. Beda selendang selindra paman. Sepekal betui jadi paman. Gitu mas. Boleh pamit kata kari mas. Abalia boleh kasih usahari deh mas. Kamas. Nah, peri. Satu dapat. Orang topuk kan kuna anu ponok serman jenengan. Kabilang kan kuna taritan na kamas mangga panjenengan ratina naula. Kamas. Tapi ani ko tak mangkeri mas. Ananging ani ko peto tu dari kancing ramat mas. Sapura boleh kan kari mas. Bula abalia ada kasih usahari mas. Tak usah kau beter mas. Pamit boleh kan kari. Ayo paman. Saya nggak diajeng mas tetek diajeng dan gula dan atin. Kau udah amin, aboli ada kakarator. Saya nggak panjenengan jaga selendang kenika, cek sampai ke kedekatan orang lain. Aman. Belum. Ampun sengkok tak bengal matur dak karatina. Harapan ko mangocak teronor apa dan haratina. Sekut esek sangkot lagi keraton paman. Ada mas, berapa juga? Kanjeng mangan temen laskar istana keraton. Cangkonang sebelum epon tidak lemong kuda adunan dalam Gusti Ayu Permeswara. Di dalam reaksi dari kelaba kritik kangkui itu kas dari Gusti Prabu. Kangkui ngelatin pada epon nantuan, kangkui nyare pada epon nantuan. Nanging ajunan dalam pada tengah alas silangkong rajin aniko. Kenapa tujuan epon nantuan? Mak sampai ajunan dalam kadin to bengal masuk ke alas silangkong rajin aniko Gusti Ayu. Cipaman. Anapa dan kula mangantos esoro sarebai. Sedangkan tan kula benenak anak cipaman. Justru di dalam kadin to benenak anak. Justru ajunan dalam kadin to ampun keberadaan di besar. Waktu malam kadin to. Ajunan mak sampai bengal masuk ke tengah alas aniko. Punapa ajunan dalam kadin to andi tujuan lain. Punapa andi tujuan sini bani. Atau ajunan dalam kadin to
temun kalaban orang laki lain kadin to Gusti. Astaga, Cing Maman. Saya sampai nuduh pancingan ban sarung benda tengkaulah. Tengkaulah mau tak lesan Gusti Prabu nanti kan yang ekraton Cing Maman lapor tina badana. Gusti Prabu Ajuran telemi kadin to ampun dua pepangkian tak pernah norok nyaksien badana pepangkian Keraton Martadipura. Sampai ajuran telem kadin to setelah pepangkian ecat semangkin bade tengah alas selangkong rajinaan itu. Pas ajuran telem sampai neguk badana punapa kadin to Gusti Ayu. Punapa Cing Maman? Kadin to Selendang. engki Apa? Dekat selendang nikah Cing Maman. Masalah dengan Brahma Yuda. Pernah ingat tiga deh Mas Brahma Yuda? Keraton Martadipura pun apa ada selendang. Siapa nama rakyat ke Brahma Yuda? Dan kalau tak pernah ingat, Mas. Gusti Prabu tanya tulis selendang kembalikan, Mas. Jangan harus tulis sifat curiga. Cing Maman. Brahma Yuda patenal. Udah kalaban tiga ampun langkong 17 tahun lebih tuh. Udah Keraton Martadipura. Sajajana Keraton Martadipura. Udah termasuk Kocak Perdana Menteri Keraton Martadipura. Sebenarnya bolong si Perdana Martadipura. Singau ningin telungku ledek Mas. Coba kereta. Sedang sebenarnya era Gusti Ayu. Cing Maman. Makan tos lancang pancenengan Cing Maman. Awak katine kadang kaulah. Kabilang ten golak adin tor Raji Epon. Gusti Prabu natika Cing Maman. Napet tugas atika dari keraton masa ngurus sabadana selendang Cing Maman temengku. Beten kau lekan itu kocak tangan kanan Gusti Prabu sebagai Martadipura. Wajib beten kau lekan itu ambil sifat kecurigaan. Kenapa? Selendang itu serakin berarti Gusti Ayu. Saya kira kan itu selendang biasa. Serakin menggerak ke tanah muda Gusti Ayu. Penalapan berbolak terakhir pancenengan Cing Maman. Berarti kan itu kita serakin. Berarti selendang kan itu selendang rahasia dari ajaran dalam kan itu Gusti Ayu. Dan saya ngana laki dan pola saya minta badana selendang panika Cing Maman. Pasti bagi sarung dan pola. Tampak nana pancenengan Cing Maman moro-moro minta badana selendang Cing Maman. Paringakin apa punten kan itu Gusti Ayu. Paringakin apa punten kan itu Gusti Ayu. Pakundai paringakin sarang lantaran kan Gusti Ayu. Berarti kan itu kocak selendang rahasia tidak tahu. Tapi tahu. Paringakin. Paringakin apa punten? Pakundai paringakin. Perak selendang bisa tak paringakin. Berarti ada tuh kan tukar adik dia tak fokus kan. Itu kan selendang rahasia. Berarti ajaran dalam kan itu naik dari Keraton Martadipura. Andi ser-seran di tengah alas ikut kita Gusti. Betul kau lah mangga, betul kau lah kan itu dari tugas dari ajuran dalam Gusti Prabu.
Saking akan kagabay sareng panjenengan Gusti Ayu. Jo saking sedenge bayagi kan panjenengan tak sakit Gusti Ayu. Asabora Gusti Ayu. Asabora. Asabora. Ayo, Ebri sama. Raden nih karaton. Orang lagi siapa Sabri? Hah? Raden hati-hati. Siapa Sabri? Hah? Siapa beri siapa? Sekot apa saja? Paling bintang kalau kebebasan. Ayo sekot. Sekot. Aku lihat orang kurang sebab. Ampun cing Maman. Saporan kalau ada panjenengan.